Ing malugod a pagbati. Madula ko adisngan mo ne ing parting ay ni ding kekang pamagaran. Indayong galingan ahatad ning modulay ni maragulasaw king aldol domong pamibiyebye. King araling ay ni abalo mo ing pamagsagot king pamanyubok tungkol king pisamot addition ampong subtraction. Ing gustong pamituki-tuki dareni iyang maging dalan bang akwame ing eksaktong pakibat. King taulining araling ay ni asahan na ika abalume ing pamagdapat king pamakibat king order of operations gamit ing addition ampong subtraction do reng mga lating numero. Subukin. Bilugan ing letra ni gustong pakibat. Bilang 1, atin yang 8 malutong panyo ialing nena. Atin nemang 7 dilo panyo inana Esther. Pilan ing panyong mitagan nung king wanang buboy ing adwa karening panyo. A12, B13, C14, D15. Uwa gusto ka. D13. Bilang 2, atin yang atlong mga lating kahon irito makalulan ing chalimang candy. Ing adwa namang kahon ng Patricia ating cha 4 a candy. Dintang ing kaluburandang irandi at pengane ing adwa ibat king metong a kahon. Insano ing gustong paralan bang abalo mo ing mitagan a candy. A. 5 plus 5 plus 5 minus 4 plus 4 minus 2. B. 5 plus 5 plus 5 minus 4 plus 4 plus 2. C. 5 plus 5 plus 5 plus 4 plus 4 minus 2. D. 5 plus 5 plus 5 plus 4 plus 4 times 2. Uwa, gusto ka. C. 5 plus 5 plus 5 plus 4 plus 4 minus 2. Bilang 3, ing manok ng Jojo atin yang siyam a ebon. Ing kang Rico atin nemang 8 ebon. Linabas ing pilang aldo mipsala reng apulo kareng ebon. Pilan ing eme pisa. Ing manok ng Jojo atin yang siyam a ebon. Ing kang Rico atin nemang 8 ebon. Linabas ing pilang aldo, mipsala ring apulo kareng ebon. Pilan ing emipsa A4, B5, C6, D7. Huwag kagaling mo, D7. Bilang 4. Nung piyabe-yabe tala reng total ng numero, manibatan 1 hanggang 5 at bawasan tayang 6 ing kekang gustong pakibat, pilan ing mitagan. Nung piyabe-yabe tala reng total ng numero, manibatan 1 hanggang 5 at bawasan tayang 6 ing kekang gustong pakibat, pilan ing mitagan. A6, B7, C8, D9. Wah, gusto ka. D9. Bilang 5. Atin yang 20 pesos i Enrico abinyenin kayang ima at sinaliyang tinape king tindahan ng Aling Linda king ulagang 7 pesos. Magkano pa ing kayang sukli? Atin yang 20 pesos si Enrico abinyenin kayang ima at sinaliyang tinape king tindahan ng Aling Linda king ulagang 7 pesos. Magkano pa ing kayang sukli? A. 13 pesos, B. 14 pesos, C. 15 pesos, D. 16 pesos. Uwa, gusto ka. A. 13 pesos. Ing aralinta mo ngeni, yapin nyo, ing pamagsagawa ning order of operations gamit ing addition, ampong subtraction do reng mga lating numero. Ing addition, ampong subtraction, konsepto yang pang-matematiko, amebuo king aldol do tamong daramtan. King pamamilang dareng bage-bage, antimo ing pera, yalungan, ampong pamaglawe king galo dareng daliri ing orasan.
Denila rin konkretong alimbawa nung makananutalang gamitan ing pamagdagdag o pamagbawas king gustong proseso. Asa sabi tayo na ing 9 plus 5 equals 14. 9 plus 5 yapin na ding ausandang adens. At ing 14 yapin niya ing ausandang sum. Versus 14 minus 5 equals 9. 14 yapin niya ing minuend. 5 yapin niya ing subtrahen. At ing 9 yapin niya ing difference. Ngeni, asabi tano, potang piya betaya ing 9, ampo ing 5, malikwatam sagot a 14. Nung bawasan tanemang 5 ing 14, ing mitagan 9. King sumangit a banda, nung pisamot taneman ing addition, ampo ing subtraction, karengkera tamong exercises, gusto yang daptang mo muna ing pamag-ayos ka rin eh. Muna tayang pagibatan ing addition. Kaybat, ibawas tayo ing numero kin konseptong subtraction. Bangetamu, malituk ing pamangawang ustong sagot. Lawen tayo ing konkretong pamagpaliwanag. 9 plus 5 minus 6 plus 3. 9 plus 5 plus 3 minus 6. 9 plus 5 equals 14. Plus 3 minus 6. 14 plus 3 equals 17. Minus 6 equals 11. Balikan. Bilugan ing letra ning gustong pagibat. 10 plus 5 minus 3 equals 10 plus 5 minus 3 equals A12, B13, C14, D15. Wah, gusto ka. A12. Bilang 2. 13 minus 5 plus 2 equals 13 minus 5 plus 2 equals A16, B14, C12, D10. Wah, gusto ka. D10. Bilang 3. 18 plus 7 minus 10 equals 18 plus 7 minus 10 equals A14, B15, C16, D17. Wah, gusto ka. B15. Bilang 4, 25 minus 10 plus 5 minus 6 equals 25 minus 10 plus 5 minus 6 equals A12, B13, C14, D15. Wah, gusto ka. C14. Bilang 5. 5 plus 6 minus 8 minus 2 equals 5 plus 6 minus 8 minus 2 equals A1, B5, C6, D7. Wah, kagaling mo. A1. Tuklasin. Bilib ko kang ma'am. Tatlong grupo at entyali mang miyembro ing depata ng Binibining Salvador para king proyektong gawanda ren kayang estudyante. Ing mumunang grupo, pepagdalaneng 10 at 5 olen a kulay asul. Ing kadwang grupo, pepagdalane ing balang miyembro tsa at 3 olen a dilo. Dening kauling grupo, magdalalang 10 oleng maluto. Pangabukas, kumpleto la ren kagamitang pamilang o gamitan da king karelang pamagaral. Deni la ren olen a pepadalana Binibining Salvador, pakibatan ing tuki-tuking putang kabang tuturo ng Binibining Salvador ing konsepto ning karelang bayong aralin. Bilugan ing letra ning ustong pakibat. Bilang 1. Nung pisamot-samot talangan deng olen, insano ing gustong paralan, bang akwa tayo ing eksaktong pakibat. Nung pisamot-samot talangan deng olen, insano ing gustong paralan, bang akwa tayo ing eksaktong pakibat. A. 5 plus 5 plus 5 plus 3. B.
15 plus 3 plus 10? C. 15 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 10? D. 15 plus 10 minus 15. Uwa o stuka? C. 15 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 10. Bilang 2. Kung ing atlong lulanan ng binibining Salvador, dinina ng Chapulong Olen at ibinalik ing sobra king dating pilulanan, makananumeng ipakit ing order of operation. Kung ing atlong lulanan ng binibining Salvador, dinina ng Chapulong Olen at ibinalik ni ing sobra king dating pilulanan, makananumeng ipakit ing order of operation. A. 40 minus 30 plus 10. B. 10 plus 3 minus 10. C. 40 minus 10 plus 10 plus 10. D. 40 plus 30 plus 10. Uwa gusto ka? C. 40 minus 10 plus 10 plus 10. Bilang 3. Piyabe-yabe na nomang binibiling Salvador pasibayo ing 14 Olen, yaya liwang tulit. Pepakwana ne ijon 5 Olen king pilulanan at imark naman pepakwana ng 7. Pilan ing nitagang Olen. Piyabe-yabe na nomang binibining Salvador pasibayo ding 40 Olen yaya liwang tulit. Pepakwana ne ijon 5 Olen king pilulanan at imark naman pepakwana ng 7. Pilan ing nitagan Olen. A. 28, B. 29, C. 30, D. 31. Uwa gusto ka? A. 28. Bilang 4. Nung pesubli kang mark king kingwa ng Olen king pilulanan at pekwanan daneman eri kang atlo pilan ngeni ing Olen king lulanan. Nung pesubli kang mark king kingwa ng Olen king pilulanan at pekwanan daneman eri kang atlo pilan ngeni ing Olen king lulanan. A. 30, B. 31, C. 32, D. 33. Uwa gusto ka? C. 32. Bilang 5. Insano ing gustong paralan bang makwaya ing eksaktong sagot king bilang 4. Insano ing gustong paralan bang makwaya ing eksaktong sagot king bilang 4. A. 28 minus 7 plus 3. B. 28 plus 7 minus 3. C. 40 plus 7 plus 3. D. 40 minus 7 plus 3. Huwag kagaling mo. B. 28 plus 7 minus 3. Suriin. In order of operations at inyang batayan bang makwa ing eksaktong sagot kareng putang ating pisamot addition ampong subtraction at aliwapo. King araling ay ni king kabuwang pamantayan paneng mumuna ing addition batayang akwa ing eksaktong sagot. Gusto tayo mong takikyan ing medong apanantunan bandeng magaral ni ka pare-parehas lang pakibat. Sa makatwid ini ing pantunang tatakikyan tamo king adwa o higit pang fundamental operations kilub ning metong a mathematical expression antimo ing 15 minus 3 plus 6. Pagyamanin, gawaing may paggabay 1. Isulat ing sagot king kilub ning kaun. Bilang 1, 23 minus 5 plus 8 equals 23 minus 5 plus 8 equals uwa gusto pa 26. Bilang 2. 16 plus 3 minus 11 equals 16 plus 3 minus 11 equals uwa gusto ka 8. Bilang 3. 20 minus 6 plus 3 equals 20 minus 6 plus 3 equals huwag kagaling mo 17. Bilang 4. 22 plus 8 minus 15 equals 22
plus 8 minus 15 equals 2 ustuka 15. Bilang 5, 30 minus 12 plus 10 equals 30 minus 12 plus 10 equals wah, kagaling mo, 28. Malayang gawain 1. Itapat-tapat, isulat, kinggulis, ingustong pakibat. Bilang 1, 10 plus 7 minus 4 equals 10 plus 7 minus 4 equals wah, ustupa, C, 13. Bilang 2, 27 minus 6 plus 9 equals 27 minus 6 plus 9 equals wah, ustupa, E, 30. Bilang 3, 16 minus 10 plus 5 equals 16 minus 10 plus 5 equals wah, ustupa, B, 11. Bilang 4, 19 plus 11 minus 5 equals 19 plus 11 minus 5 equals wah, ustuka, D, 25. Bilang 5, 10 minus 6 plus 4 minus 7. 10 minus 6 plus 4 minus 7. Wah, kagaling mo, A, 1. Gawaing may pagkabay 2. Bilugan ing letra ning gustong pakibat. Bilang 1, king harap ning baleda Regino at ing makatanam 10 papaya, ampong king kagulutan do atin mo namang makatanam 20 papaya. Uling king lakas na ning bagyong dinalan, may sira ka ring papaya ing 5 king harapan, ampong 2 king kagulutan. Pilan la reng papayang mitagan. A, 23, B, 24, C, 25, D, 26. Wah, ustuka, A, 23. Bilang 2. Atin niyang 50 pesos i-jerik king kayang bulso. Sinaliyang pialungan, magkaulagang 25 pesos. Ampong king kayang pamaglakad, sinaliya namang soft drinks king ulagang 10 pesos. Magkano ing mitagan king kayang pero? Atin niyang 50 pesos i-jerik king kayang bulso, sinaliyang pialungan, magkaulagang 25 pesos, ampong king kayang pamaglakad, sinaliya namang soft drinks king ulagang 10 pesos. Magkano ing mitagan king kayang pero? A, 10 pesos, B, 15 pesos, C, 20 pesos, D, 25 pesos. Wah, ustuka, B, 15 pesos. Bilang 3, niyang mumuna 16 aliwaliwang klase ning pialungan atin niya imay ko. Kapit na ka rin pialungan na rin pemyenalo. Uling pepakit siyang genakan imay ko, seli neng imanang 10 bayong pialungan, pari kang kiyabay tano, ilan lang rin kayang pialungan. Niyang mumuna 16 aliwa-aliwang klase ning pialungan atin niya imay ko. Kapit na ka rin pialungan areni, pemyenalo. Uling pepakit yang genakan imay ko, seli neng imana 10 bayong pialungan para king kebay tanno. Pilan lang ren kayang pialungan. A, 18, B, 20, C, 22, D, 24. Wah, ustuka, A, 18. Bilang 4. Ing kabilangan dareng manok ng Rico, 22 lo. Yang minsan, pemisaline ing 12. King kayang abli sinaliyang bayong 5. Pilan lang manok niya ni ing sese ng Rico. Ing kabilangan dareng manok ng Rico, 22 lo. Yang minsan, pemisaline ing 12. King kayang abli sinaliyang bayong 5. Pilan lang manok niya ni ing sese ng Rico. A, 20, B, 15, C, 10, D, 5. Wah, ustuka, B, 15. Bilang 5, king klase ng Ginoong Beltran ating 30 estudyante.
Inutos nila rank 2 ang pangpayaws ning punong guro rank 5. Pilanla ring at chukidob ning kayang klase nung may baliklar ring agad pasibayo deng 2. King klase ng Ginoong Beltran ating 30 estudyante. Inutos nila rank 2 ang pangpayaws ning punong guro rank 5. Pilanla ring at chukidob ning kayang klase nung may baliklar ring agad pasibayo deng 2. A. 22, B. 25, C. 27, D. 30. Wah, gusto ka. B. 25. Malayang gawain ito. Isulat ing letra ning gustong pakibat kilob ning tren bang apik pakibatan ing mystery word takikyan ing numero king lalam tren. Bilang 1, 7 plus 8 minus 6 equals 7 plus 8 minus 6 equals A9, B8, C7, D6. Wah, gusto ka. A9. Bilang 2, 12 minus 8 plus 2 equals 12 minus 8 plus 2 equals E4, F5, G6, H7. Wah, gusto ka. G6. Bilang 3, 20 plus 6 minus 10 equals 20 plus 6 minus 10 equals I16, J18, K20, L22. Wah, gusto ka. I16. Bilang 4, 15 plus 5 minus 3 equals 15 plus 5 minus 3 equals letter L, 17, M, 18, N, 19, O, 20. Wah, gusto ka. L, 17. Bilang 5, 32 minus 15 plus 8 equals 32 minus 15 plus 8 equals A. 25, B. 27, C. 29, D. 31. Wah, kagaling mo. A. 25. Ing mabuo kanyan salita. King 1, yapin niya ing A, 2, G, 3I, 4L, 5A. Yapin niya ing agila. Ayahin 1. Isulat ing gustong pakibat ing kawon bang makumpleto ing tuki-tuking equations. Bilang 1, lawin niya ing bilang. Nanuya ing pakibat. Wah, stupa. 2. Bilang 2, lawin niya ing equations. Nanuya ing sakut. Wah, stupa. 5. Bilang 3, lawin ing equation. Nanuya ing sagot. Wah, kagaling mo. 26. Bilang 4, nanuya ing sagot. Wah, gusto ka. 10. Bilang 5, lawin ing equation. Nanuya ing sagot. Wah, kagaling mo. 11. Ayahin 2. Gusto o gusto. Isulat ing gusto king gulis nung ustuya ing sagot king equation at mali naman nung gusto. Bilang 1, 25 plus 5 minus 10 equals 20. 25 plus 5 minus 10 equals 20. Uwa, gusto. Yaing sagot. Bilang 2, 30 minus 10 plus 2 equals 22. 30 minus 10 plus 2 equals 22. Wah, gusto ka. Gusto ya yung sagot. Bilang 3. 17 plus 6 minus 23 equals 0. 17 plus 6 minus 23 equals 0. Wah, gusto ka. Gusto ya yung sagot. Bilang 4.
15 plus 15 minus 9 equals 22. 15 plus 15 minus 9 equals 22. Wah, gusto ka. Gusto ing sagot. Bilang 5, 28 minus 11 plus 6 equals 45. 28 minus 11 plus 6 equals 45. Wah, kagaling mo. Gusto ing sagot. Isa-isip. Bilugan ing letra ning gustong pakibat. Bilang 1, 9 plus 3 minus 6 plus 3 minus 2 plus 7 equals 9 plus 3 minus 6 plus 3 minus 2 plus 7 equals wah, gusto ka. D. 14. Bilang 2, 10 plus patlang minus 15 equals 25. 10 plus patlang minus 15 equals 25. A. 30, B. 35, C. 40, D. 45. Wah, gusto ka. A. 30. Bilang 3, gawin niya ang equations na nuya ang sagot. A. 6, B. 7, C. 8, D. 9. Wah, kagaling mo. D. 9. Bilang 4. 16 minus 9 plus 11 equals 16 minus 9 plus 11 equals A. 17, B. 18, C. 19, D. 20. Wah, gusto ka. B. 18. Bilang 5, 10 plus 5 minus 5 plus 2 plus 8 equals 10 plus 5 minus 5 plus 2 plus 8 equals A. 16, B. 17, C. 18, D. 20. Wak, nagaling mo. A. 16. Isagawa. Isudlong ang gustong paglipat bang mabuo ang number equation. Bilang 1, 17 minus 10 plus 5 equals 17 minus 10 plus 5 equals wah, gusto ka. B. 12. Bilang 2, 14 plus 21 minus 7 equals 14 plus 21 minus 7 equals wah, gusto ka. C. 28. Bilang 3, 35 plus 6 minus 25 equals 35 plus 6 minus 25 equals wah, kagaling mo. A. 16. Bilang 4, 21 plus 9 minus 8 equals 21 plus 9 minus 8 equals wah, gusto ka. D. 22. Bilang 5, 35 minus 6 plus 15 equals 35 minus 6 plus 15 equals wah, kagaling mo. E. 44. Tayahin. Pakibatan ing tuki-tuki. Isulat ing pakibat kilub ning kahon. Bilang 1, 34 plus 8 minus 6 plus 4 equals 34 plus 8 minus 6 plus 4 equals wah, gusto ka. 32. Bilang 2, 24 minus 6 plus 5 minus 8 equals 24 minus 6 plus 5 minus 8 equals wah, gusto ka. 15. Bilang 3, 27 plus 5 minus 16 minus 9 equals 27 plus 5 minus 16 minus 9 equals wah, kagaling mo. 7. Bilang 4, 12 plus 9 minus 3 plus 25. 12 plus 9 minus 3 plus 25 equals
Wah, gusto ko. 43. Bilang 5. 11 minus 8 plus 12 plus 3 equals 11 minus 8 plus 12 plus 3 equals, wah, kagaling mo, 18. Karagdagang gawain. Sagutan in graphic organizer king lalam, king pamakibat, kareng tuki-tuking expressions. Bilang 1, 34 minus 10 plus 6 minus 5. 34 minus 10 plus 6 minus 5 equals, wah, gusto ka, 25. Bilang 2, 12 plus 6 minus 3 plus 17. 12 plus 6 minus 3 plus 17. Wah, gusto ka, 32. Bilang 3, 24 minus 7 minus 6 plus 19. 24 minus 7 minus 6 plus 19. Wah, kagaling mo, 30. Bilang 4, 3 minus 2 plus 12 minus 8. 3 minus 2 plus 12 minus 8. Wah, gusto ka, 5. Bilang 5, 17 plus 5 minus 6 plus 5. 17 plus 5 minus 6 plus 5. Wah, kagaling mo, 21. Hanggang mo, Kenny. Paalam!